दिनै बे राकेश जाम्बाया माबा बे मुस्लिम जोंनि मुस्लिम भाइफोरनि टपिकखौ लानानै दिनै पलिटिक्स गेलेनो नागिरदों। UPPL आव ओरैबायदि मूर्ख लिडार दङ। तारमाने पाब्लिकनि माबायदि डेभेलपमेन्ट खालामनांगौ, एजुकेशन पारपासाव माबायदि डिसिजन लानानै रायलायनांगौ, माबायदि डेभेलपमेन्ट खालामनांगौ, बिनि जेबो एजेन्डा गैया। माबा टपि लानानै एजेन्डा, माबा टपिकखौ लानानै पलिटिक्स मुस्लिमफोरनिखौ आरो ओरैहाय माबा वान जब माबा वान भट वान जबनो माबे फाग्लायावलाय मोनसे भटआव सोर फाग्लानो मोनसे जब होनो हानांगौ जाखो? खुलुमबाय रायजो राजा नोंथांमोन। दा टाइटेल थाम्बनेलाव नोंथांमोना नुखादो। दा थासारिया मा जादों? UPPL BPF नि नांलाय खमलाय। सोरबा BPF हान्जाखौ गारनानै UPPL आव हाबदों, सोरबा UPPL हान्जाखौ गारनानै BPF आव हाबदों। सोरखौ मा बुंनो दालाय ना? जेबो बुंनाया। जोङो मिडियायाव सोलिबाय थानाय बा नुबाय थानाय, जोङो निउसाव नुगासिनो बा प्रेक्टिकेल मुंदांखा फावखुंगुर कमेडियान एक्टर प्रेक्टिकेलखौथ' गासिबो सिनायखायो। दा बिथाङा UPPL हान्जाखौ गारनानै BPF आव हाबबाय। दा गोबां मानसिया दावराव, BPF नि लाख थाखा मोनबाय, खै लाख थाखा मोननानै UPPL खौ नागारना BPF आव जयनिं जाखो, बैफोरबायदि गोबां बाथ्रा जोङो नुनो मोन्दों कमेन्टनि गेजेरजों बा मिडिया भिडिअनि गेजेरजों। दा नोंथांमोना बुङो सोरबा पार्टियाव लोगो जानानै सोरबा पार्टिखौ रायनाया गोनांथि नामा? नंगौना नङा? आंथ' रावखौबो गाज्रि बुङा, UPPL बा BPF आं गाज्रि बुङा। जोंनि गासैनिबो बर'निनो गासिबो मुंदांखा बिसोरो, नंगौना नङा? ओमफ्राय नोंथांमोना कमेन्ट खालामनानै बुङो दा प्रेक्टिकेल ब्रादारखौ आं जेबो बुंनो साना। दा सोरबा गाज्रि बुंगासिनो, UPPL खौ नागारना जोंनि BPF आव जयनिं जाफैबालाय जों बेखौ सोगोन नामा? बिलाय मा मावनो रोंगो? बबेनिफ्राय मा खालामबोनाय बिलाय होननानै बेफोरबायदि गोबां बाथ्रा बुंनायखौबो जों नुनो मोन्दों निउसनि गेजेरजों। दा जोंहा गासैजोंबो सिनायजानाय हwnkhw ब्रादार, बिथाङा मा बाथ्रा बुंखो नोंथांमोना बे निउसनि गेजेरजों जोबजासिम नायलांबाय थाब्लानो जाबाय। हwnkhw ब्रादारखौबो दानिया गोबां मानसिया जावो कमेन्टनि गेजेरजों, मानो होनबा जोंहा बियो BPF हान्जायावनो दोङो नालाय। सोरबा UPPL निफ्राय रागा जोङो, सोरबा BPF निफ्राय रागा जोङो, बेखौथ' बुंनांगौ खोथा गैया। दा जोंहा जहन ब्रादारा मा बाथ्रा बुंखो नोंथांमोना कमेन्टनि गेजेरजों फोरमायहर। आरो बुंदों 50 बोसोर 60 बोसोरबाबो UPPL हान्जाया मालाबाबो गोजौआव उथिनो हालिया, बेफोरबायदि गोबां बाथ्रा बुंदों आरोना। हाग्रामा बिथाङा जा देरहाबाय बेखौ रावबो गाख्लायनो हालिया, बेफोरबायदि बाथ्रा बुंदों आरोना। नोंथांमोना बुंहरदो बे इलेक्सनाव हाग्रामा बिथाङानो थायोना बा UPPL प्रमद बिथाङानो नेक्स्ट बाराव देरहायो? नोंथांमोना कमेन्टनि गेजेरजों आन्दाजै एसे कमेन्ट खालामना बुंहरो आरोना आंनो। रावबोथ' बुंनो हाया सोर देरहायो, अब्लाबो एसे आन्दाज थायो नालाय मानसिफोरा ना, बेनिखायनो आंनो बुंहर सोर देरहामारगोन, जोंहा BTR आव सोर सरकार दामारगोन? नोंथांमोना कमेन्ट खालामनानै बुङोब्लानो जाबाय। दा जोंहा हाग्रामा बिथाङाथ' सालायगासिनो, दा मा मावो मा मावा बेखौथ' हेल' भिउवार्स, गुड मर्निं अल। आं दिनै मोनसे भिडिअ लाबोनाया बेनो जे आं UPPL पार्टिनि सोमोन्दै बुंनो सानदों। जिहेतु 5 इयार्सआव, थांनाय 5 बोसोराव जेबो एजेन्डा, कुनु डेभेलपमेन्टनि एजेन्डा गैयालासेनो, जेबो कुनु माने डेभेलपमेन्ट बा कुनु फाइनेन्सियेलि जेबो डेभेलपमेन्ट गैयालासे बा जेबो माने जेरैथिंबो कुनु डेभेलपमेन्ट गैयि, जेबो एजेन्डा गैयि पार्टि सालायबोनानै दिनै बे राकेश जाम्बाया माबा बे मुस्लिम जोंनि मुस्लिम भाइफोरनि टपिकखौ लानानै दिनै पलिटिक्स गेलेनो नागिरदों। माने UPPL आव ओरैबायदि मूर्ख लिडार दङ। तारमाने पाब्लिकनि माबायदि डेभेलपमेन्ट खालामनांगौ, एजुकेशन पारपासाव माबायदि डिसिजन लानानै रायलायनांगौ, माबायदि डेभेलपमेन्ट खालामनांगौ, बिनि जेबो एजेन्डा गैया। माबा टपि लानानै एजेन्डा, माबा टपिकखौ लानानै पलिटिक्स मुस्लिमफोरनिखौ आरो ओरैहाय माबा वान जब माबा वान भट वान जबनो माबे फाग्लायावलाय मोनसे भटआव सोर फाग्लानो मोनसे जब होनो हानांगौ जाखो? माने जेबो खर'आवनो जेबो गैया। ओमफ्राय UPPL आवथ' बुहुत गोरों मानसिफोर दङ, वेल एजुकेटेड दङ, लेखा गोरों मानसिफोर दङ। बिसोर मा जाम्बा नामा? दिनै बे राजुआ जि बुंदोंमोन जे सासेल' देरहाबाबो सरखार दागोननो, बे नोंसिनि क्वालिफिकेसन सार्टिफिकेटखौ बिसिना लाजोबदो जाम्बाफोर। बेबादि एफा मोजां लेखा फरायनानै एफा जाम्बा बादि लिडारफोरजों नोंसोरो सालायजानो नाङा। अबे संबिधानाव नुनाय नोंसोरो
जे सासेल' देरहाबानो सरखार दानाय सासेल' देरहाबाबो सरखार दानाय बबे फाग्लायाव नुनाय बे इउपिपिएलआव बिसिबां वेल एजुकेटेड हाई क्वालिफिकेशन दङना लेखा गोरों गोरोंफोर नोंसोर बे सार्टिफिकेटखौ बिसिनानै लादो एफा जाम्बा जाम्बा लिडारफोरजों बेबायदि सालायजानांगौ दरखार गैया इउपिपिएलआव खुनु डेभेलपमेन्टनि एजेन्डा गैया बिसिना बे मुस्लिम भाइफोरनि थफिखौ लानानै एजेन्डा माबा मोनसे भट होबा मोनसे न'खराव मोनसे साख्रि बेफोरबायदि जों थगायजाबाय थागोन नोंसोरो मिन्थिबाय लाब गैया बेफोरबायदि गोदाव सोराव लामा देखायग्रा लिडारफोरजों थानानै लाब गैया बेफोरबायदि पार्टिखौ जों जायगा होनोनो नाङा मोजां बुजिनानै नाय बे सासेल' देरहाबाबो बे सरखार दाग्रा लिडारजों थायो नामा जाम्बा मूर्खफोर हट गोदाव सोराव एकेबारे इउपिपिएल पेरालाइसिस बयो उनि हरे आइले कै काम गुर्नु सक्दैन हात पानी हल्लिउनु सक्दैन खुट्टा पानी हल्लिउनु सक्दैन माधव छेत्रीले एक्लैले सबै पैसा खायो हाम्रो समाजकै लागि कै काम गरेको छैन कै काम गरेको सक्दैन जेबो मावाखै माधव छेत्रीया इउपिपिएलनि माधव छेत्रीया हारसिङै जाजोबदों जोंनि समाजनि थाखाय जेबो मावाखै जोंनो जेबो होआखै नेपाली बिलाव কৈ আছে মই সব জনগোষ্ঠীৰ মাজত গৈ পেলাই মই সব সুধি চালো জিনিসটো কেনেকুৱা তাৰ মানে ইউপিপিএল ধ্বংস ইউপিপিএল has ruined in 5 years itself Pramod Boro sir has no logic no psychology logic means truth psychology means the study of the mind এই বস্তুটো নাই নিজকে প্ৰমোদ বড়ো স্যার মোৰ ওপৰত কোনো লিডাৰ নাই মোৰ ওপৰত কোনো জানা গুণা মানুহ নাই এই বিটিছে এনেকুৱা ভাবি লৈ পেলাই মানে একবাৰে অকলে ধ্বংস হৈ গ'ল আর কি নাও ইউপিপিএল হেজ ডেড একবারে মরি গ'ল आरो थैनाय बादि जाबाय थैबाय बिसोर इउपिपिएलआ मालाबाबो सिखारनो हाला आरोखि दा बेनिखायनो आङो सिदा बाथ्रायै सानबाय एकेबारे मोर इटा जे टार्गेट केवल बिपिएफ মই বিপিএফক সাপোর্ট কৰিম আই উইল বি সাপোর্টিং টিল মাই লাষ্ট ব্ৰেথ আৰু আপোনালোকৰ মাজত কিবা কুৱেশ্যন কাম কৰি যাব বিপিএফৰ হৈ আজিৰ পৰা মই এজন সাপোর্টাৰ হয় মানে সদায় ইউপিপিএলৰ কাৰণে মই একো নকৰিম মই আজিৰ পৰা বিপিএফৰ মানে সাপোর্টাৰ হলো মানে বিপিএফৰ কাৰণে মই কাম কৰি যাম সাপোর্টাৰ এজ এ সাপোর্টাৰ আপোনাৰ যেহেতু আপুনি এজন সংগীত শিল্পী তো কেনে ধৰণৰ আপোনাৰ কাৰ্যকলাপ কেনেকৈ হ'ব আপোনাৰ পাৰ্টিৰ এইটো মই যিমান নাকি সংকোচৰ পৰা আমাৰ গহপুৰলৈকে কনষ্টিটুৱেঞ্চি আছে এই এমএলএ ইলেকশ্যনত মই সব জায়গাত গৈ পেলাই মানে ইলেকশ্যনৰ কিবা প্ৰগ্ৰামত মই গান গাম ডায়লগ দিম বা কেম্পেইন কৰিম এইটোই আর কি কিন্তু বিপিএফ সব বিপিএফ 15টা 18 বিপিএফ 15টা যে সিট আছে এমএলএ ইলেকশ্যনৰ কিবা বিটিসি ইয়াত মানে 15টাও জিতিব আর কি ইউপিপিএল নাই ইউপিপিএল একবারে নাইকিয়া হৈ যাব প্রমোদ বড়ো জিরো এই একবারে জিরো আমার সান্তালি বন্ধুবিলাকও কই থাকে নিয়া দাও এমএলএ ইলেকশন রে ইউপিপিএল লিগিত মিট সিট হ বুনুক মানে 0-0 গৈ গিয়াকু জিরন বসমন্তী ইতিমধ্যে জিরন তো শেষ ইতিয়াই হেক এইটো কি বোবা নিচিনা একবারে কাম নাই জিরন বসুমাতাৰী লৰেন্স ইছলাৰী কোকৰাঝাৰ ডিষ্ট্ৰিক্টত দুজন ইউপিপিএলৰ এমএলএ আছে একবারে ধ্বংস একবারে জীৱনত জিতিব নোৱাৰিব বেংগলী মানুহটো কি কয় জিরন বসুমাতাৰী এই কাম নাই আমাৰ গোসাইগড় একবারে কাম নাই কোনো কিবা কাম কৰা নাই ইউপিপিএলৰ কিবা দুজন এমপি আছে দিল্লীত যায় একো কিবা ডায়েৰী চাই পেলাইহে স্পীচ দি আহে কি হ'ব এইটো কোনো স্পীচ পাৱাৰ নাই কোনো লেংগুৱেজ স্পিকিং নাই হিন্দীও ভালকৈ নাজানে ইংলিছো ভালকৈ নাজানে দিল্লীত গৈ পেলাই ডায়েৰী চাই পেলাই ইউপিপিএলৰ এমপিবিলাক কিবা স্পীচ দি পেলাই আহে কামত একো নাই কোনে কৰিছে কামত ইউপিপিএলৰ নেতাবিলাক কি কৰিছে যেনিবা ইউপিপিএলৰ কেবিনেট মিনিষ্টাৰ হেণ্ডলুম টেক্সটাইলৰ ইউজি ব্ৰহ্ম ছাৰ আছে কি কাম কৰিছে বিটিএছিত
কেৱল এই এক্সাৰচাইজ কৰাটো ভিডিঅ'টো চাই তাকো আমি ফেচবুকত কেৱল এক্সাৰচাইজ আৰু কিবা শায়ৰী লিখে ভাল ভাল শায়ৰী লিখে তেখেতে এই ইয়াৰ বাদে একো নাই আপুনি কি কাৰণে গৈছিল ইউপিপিলত ইউপিপিলততো মই গৈছিল যেনিবা এনে চাবলৈ মানে জিনিসটো কেনেকুৱা মই টেষ্ট কৰিছোঁ যোৱা বছৰত কোন পাৰ্টিটো ঠিক হ'ব কোন পাৰ্টিত থাকিলে মানে সমাজৰ কাৰণে এৰিয়াৰ কাৰণে ভাল হ'ব শান্তি উন্নতি এই জিনিসটো হ'ব হাগ্ৰামা মহিলাৰিক আজিকালি ইউপিপিএলৰ মানুহবিলাক একবাৰে দোষী দি আছে এই গণ্ডগোল হ'ল কিবা কিবি হ'ল এনেকুৱা কৈ আছে এনেকুৱা নহয় প্ৰমোদ বড়োৰ দিনত বেছি গণ্ডগোল হৈছে মোৰ নিচিনা হ'লে হা হাগ্ৰামা মহিলাৰী ছাৰে 2003তে শান্তি লৈ আনা মানুহ হা আপুনি চাওক 2020ত বিটিআৰ এগ্ৰিমেণ্ট হৈছে 2021-22ত দুজন ল'ৰা NDFB জংচাৰ আৰু পৰ্বতজোৰাৰ জনক দুজনক কোনে মাৰিছে কোনে চৰকাৰ আছিলে এই সময়ত কোনে চৰকাৰ আছিলে আফটাৰ মেকিং এগ্ৰিমেণ্ট পিচ একৰ্ড হাউ কাম দিছ ইজ হাউ কাম প্ৰমোদ বড়োৱে যোৱা মাহত যেতিয়া মানে কি কাৰিকৰ কিবা গণ্ডগোল হৈছিল এটা কথা কৈছে ল এণ্ড অৰ্ডাৰটো চৰকাৰৰ হাতত থাকে ল এণ্ড অৰ্ডাৰটো BTCৰ হাতত থাকে BTCৰ এনেকুৱা কৈছে তেনেহ'লে এই 2022-2021ত ল এণ্ড অৰ্ডাৰ কাৰ হাতত আছিল এই মিষ্টাৰ প্ৰমোদ বড়ো ছাৰ কাৰ হাতত আছিল 2021-22ত তেনেহ'লে বড়ো মানুহ দুজন যে গুলি কৰি পেলাই মাৰিছে কোকৰাঝাৰৰ SP অৰ্ডাৰ দিছে হwnkhw আছিল তথাপিও মাৰিছে সাজাই পেলাই কোনে মাৰিছে এইটো হাগ্ৰামা মহিলাৰী অৰ্ডাৰ দিছিল নেকি হা বেকাৰ প্ৰমোদ বড়ো হা কেৱল আগৰেগি মিঠা কামেৰি কিবা কোনো কাম নাই মই আৰু কিবা সুধিবলৈ কথা আছে নেকি